Yada baba so mon kakra February wo so no gusu ada ya epem so ekọ anan samwa yade bano enu ne mu ni binie former SIC insurance company limited panye kwantrofo no wada no ade adwumakuo no ani Owura James ageni boaten akwa gina court a wo kyerɛ sɛ kwan aban ne fa so a woyi na se atwede no ne bonyo sokora anti high court won ran won ka bi emfa emano sanso ana mampanye John Dramani Mahama wode akoto ade hye wa toye mantam wanim wasemponto nyoma wobahwe se wode nyoma bato yie ama toye mantam so de safata wo no won monsa atumi aka mampanye John Dramani Mahama kroya sanso de ato dwabiem wase nyame ya admo barasa July 1st baba ya fofida sonkokora na Ghana ya ho atumi ayen ha ye wo nyoma pinua asuo ono da de amanebo efofori krom ababa som sa adankrama akoma kodum yensa ye fitwahia ne nyina hyedworo ba ya bia ye omafo badakora na mu akwakwa ye den anaso ye bekoho na mu nkyere mu awodro na busua ye de ababa som na emfimfi mantemu ne yatia sento kwa chancha ne yapa asi ewo NPP amanyoko ne ntama ma youth organizer waka polling station secretary binsa ne nsatia ya kyese atise ten ne no so mu nkyere mu no ye de beba basom Nyankopɔ yi adom wa Benada di animu no ana Council of State abato no abaso electoral commission aba mania se won ma yakrado pa se won behwe ama abato no wohyehyɛ nyina da atumi akwadwojo ama Ghana de hye wei ana nsama wodo pi no wa yaka ne nyina se ani a yada baba so mo se promto braka se bo yemfa se da manyimako ye 21st clinical abusia were sciatica expert Mizono 5G one moso tertiary afa through herbal center what the three core capsules and so atayechi express group say and control self person wutu kwan akwankro former man so afabada wonom wabadoma boa kama afa cloud internet the fastest internet in the world ayano washanon so sasa kwaba say we de koda no so hu sompa biem wo so a boana obi anscan ne biem mfamaw na share live and colored awo honom me amatena se amayon semfo panyin Owura Sante Eboa Benedict wasamudi amamie no medin ene akosia ajewa kwade boatin ansam ne nchemu ankasa eni Abusoyo Shansam no asena SIC Insurance Company Limited. Panye kwantrofo ya no wada no nei maame ye won nkonsa amwakwakope no ba bia tena MS. Hollister dua yentumi na maame yakasa wode akwakoda high court ya watchro se enioma be kwaso na nenye won ye kura na se wo hwemu a na appointment ana nkrata kita no adwumako ndema no ya wo motena se esi won konya sensan ye no na ayemfinhia no makomako enan ya 2028 ananka ebeba na wieye na wawo de akwate bayira homamu ama bayira mu akese wawon mu ana ehu sama Mpanyi John Dramani Mahama pa ni pafofra ene wono na eba abatenamu sa managing director ewo SRC Insurance Company Limited ono ne din ene Owura James ageni boaten na wo se ebra wo hu sankrata no sa panyi pa ba behwe nyame no kwasemni na wadwene nneema ho wonte ase esan se wono akasa no wo hwankrata wone board of directors no tena sekuru kireye na wono mo tintim ye no a antiase nyina da di pefe ne nneema ewuwo mu no kire se ade se board of directors no won mo tena se ese won konwa esoso adwene de fa won ansana sempo ne contract no won betetimu a won maka se o matwetwam anyade maame no wo betumi aye adwuma e ho biem na wade wante bibia wante kutam wante jame de ote ya no se yese mampanyini wapawo Owura James ageni boaten ye nei wono na baba managing director ewo SIC Insurance Company na sa kwa bi so no wo no se asa ya kyekere nsa agunachi ade aduane afa na chi se won fa mewura nanum ya no so nya de obati ase yakura sanse ne contract ya ye de ma no ne nwuye ejese den ye yi na se atwede e ma no ye adwuma saa na ebra ma me di asem ne koda high court no wa sere court no se contract no a ene won madane a kire ade akwakomo bi foforo no de di kan enamra kwa so na so nti se kwa baso obati ase de a ane na enayi no a wafiri akonya so no a won ma woni nkonsa no na bosom ya katua ana enioma wodo bia obajejedi afiri hu nyina no ye dane a kire de ma no anya sade a nyare obati ase kura ama mpanyimfo afa won mu ti adidimu na asam nti yankwa omano so na ye ne civil society activist Dr. Steve Mantia onkonko di ho enkomo emisase aso
dia man panyini ana adwumako no ye no enam ne kwaso ana wabanye kase am ha o yo mejemo so mame fa kwenye nsunchia ahwefo nyina ne tiefo ye je so dodo amenem sansam yi wakenkan mu afa SIC Insurance Company Limited and ma me Miss Hollister dia yentumi nansam ne ho asemi wo se ne said ya waye sa asem no wode akwakoda court no enam ne kwaso ana after appointment ya mampanyini ye no so no na wo se nkoya na SGs many aba ye etiene se ebra o mampanyini yes appointment na me kan wasem say that appointment any GCB managing director appointment na baye na o hwabon say GCB de no asembie ni ho esan say ye famra kwan so na de ye se aban dwumeku a ye aban kwa de no enu no utimi ye de omampanyini aye no o you want to but say ekobani say a listed company there were other shareholders there MP no acquire your pastor na say vacancy ba board no na betu anamon na wo ma fe ne vacancy no sempo no se management no mo no homodin a ye board no na ejina shareholders anemu etu sa anamon no na we die koba ye ne say announcement ni free o mampanyini aso eye say yeyi maameni free ho ene yeyi obi foforo say on be hye nanan eno no ene imra ebo ibra sina medical aka no eye board ni wo tumi say obetu sa na mo no wo hwe GCBD ya the announcement of the removal of the MD and the replacement no eye board no ene yeye entine ehun asembie ni ho maka ni se wie no yenyina yen hye ne nson say that same way no NDC for eji akoko to pen am say 2021 am Supreme Court ebua ye say heads of state-owned enterprises no womu tenua no is not coterminous just say won't me say womu de no entise de bia ban bi ko nje say womu nyina enso ko be mo obia ne contract ya de ma no appointment in the terms of the contract in the say so say the contract ni enso ya won't me yin free ho sana mra ne ekire na we Adam yabaka sa mampanyina antena se anhwemu yie ana wo pepere no ho a wo yes na sasai me gidi pa say enye buapayo okay me gidi pa say bia e pa ne su kakra na me de so bo de ma wo mu a etunofo wo imra kwan so wo mo na amwa na ama say sia na akoduru tampempen so yi say enya court so na me say yen yate no akoda court yi de court bebua no bua na so mampanyi di power na de nkekan kakra aba ne record mu so early in his tenure enti wo wadia maame no de to dwane nsam wa woka afa ne contract no woni ade no a yebeka se o case ya na oh many about say the contract time no enso ya na je so o case pa na se de medi kan Supreme Court kwa ebua say sanetie se contract ne nso ya na saban ne sesafo na e so otena ho ekoso eye ne dwuma na eye sasu ben na obehwa mpempi ne na yem politicians ni de dan edia obehwa ne ede eka bebre na abre oman no ubo company bi ene no contract yem fa kwan pa so ne etwa contract ubo wana judgment debt we aka court yi ba me say aban no ejifo a de kakakra bebre yen e say pata no enti wono yahwa de na yensua de kakra we SIC every one mo a ye wanyuma ko bi won ma ban tumi enyina ne tumi so nkasa mayi wo bi se won koy managing director ho ye will be visa companies bia ya listed okay was stock exchange no kwan ye di penyina oda adwumekuo na no and ti said ye no wo other places no say a listed company nko ade na bi ye SIC ye kan ho asemi
ebi nso yɛ GCP, ebi nso yɛ Goil. Saa companies yi nyinaa wohwɛ koraa na government kyɛfa ɛwɔ mu no ɛyɛ 30%, 30%, 30%. 70% no ɛwɔ both institutional and individual investors, and you cross 70% no. So wɔn kabom sɛ yɛn nyinaa 70% no. Okay. Aban pa ɔpɛ sɛ ɔde obi bɛhyɛ adwumakuo n'ano no yɛn mpere so a wɔn bɛtumi abɔ egu. Enti wɔakɔba ne sɛ yie no aban bɛtumi atena se sɛ wɔn wana ka yɛ wasan so agye mu asesa n'adwene anaa. Ɔbɛtumi ayɛ ne saa. Okay. Ɛmi sɛ BSC da wɔ NPP abrɛ so a yɛ pa NPP panyin baako sɛ ɔnkɔnkɔda Goil ano. Twe aban adwene si saa deɛ no so ɛma aban ɛtwitwe san ɛna wɔn fa pampa so ɛkɔ through the board as a shareholder wɔn kura 30%. Nti no wɔn tumi influence board decision ɛma yɛgye saa papa no ɛtu mu as Goil managing director. You were that son of Bruno Daji, and I'm sure why. You, Madam Wasi. I was sure where you are, Steve Mantiao, near Turning Can, where a civil society activist, and your Tessan Comachochia would draw your coso for appointment. I'm Penina Yasanko as I see no, young Nadine Commotion co a day after wing. Ghana man Penny John Dramani Mahama, one of the Swaba Probo, our Toyaman Temu, where na sales from Koya or Diakoma this year, and what Toyaman Temu sa Womujina so. Na one more two about Adama no after 2024 ni mu. Na Abraham Penny Kokodri no. And na watch yourself so short Toyman Temua. One more I don't bow meyi amasikaba pa. If mo goodia would walk oko, and the fan go would dry in yadi free one among yasam ketwakora. Nam sunti banapuntu nyuma yan to minka. Na yan kwati womo de biara da ewum. Nam sunti was serene man for say. Chana bachana so anka ho. E wom san na yafa no baba tena konya so wahyase a wototo na nioma de na so woba na fam de bia sane ba ya wom kyefa ye safata wom no wom sa betumi aka no e wo mpuntu mu. The Western region has long been the bedrock of Ghana's economy. From gold to cocoa, from oil to timber, this region has contributed immensely to our national wealth. And yet for far too long, it has not received its fair share of development. Nananom, this must change. I'm here today, Nananom, to assure you that under my leadership as President of the Republic of Ghana, the Western region will take its rightful place as a priority in Ghana's development agenda. The great wealth of this region must translate into better roads, into quality healthcare, into improved opportunity. Job opportunities, into improved education, and a better standard of living for the people of this region. During the 2024 election, I came here to seek your blessing and your mandate, and you responded overwhelmingly by entrusting me with the leadership of this country. And today, I came here simply to say two words: thank you to all the hundreds of thousands of people who voted for me here in the I was sorry, I'm Panya John Dramani Mahamani attending Canan watching a woman answer. What was switch them was a young group on Yadma Wahakwain. Sir July was some day Dicano. Yabasan Swamanaya for Fida Biemna Artumia Buagana pa. Sir Adishaba to me and Yao Papa. Now I watch a damn pom Payana Fay. Yasram Quatentia, what in woman Shira, and ya domro swa Adiamo May. Was here no yan about time and it's shadowing look at Sia pa. So about to me a Yamagana mines or so. I forfeit that from Quat to say ye. Yet to me a D. We will have the opportunity as a nation soon to pray and give thanks to the Almighty God, as enjoined by the Holy Book that says that in all things give thanks. We will thank God for his beautiful blessings on our nation Ghana, and I'll soon announce a planning committee made up of religious leaders to plan the National Day of Prayer and Thanksgiving. I propose that this National Day of Prayer and Thanksgiving should be held on 1st July, which is also our Republic Day and also marks Senior Citizens Day. Nananom, my brothers and sisters, we will soon present to Parliament amendments to the Public Holidays Act
in order that we can restore July 1st as a holiday. In the amendment of the Public Holidays Act, we shall also make provision to fulfill our promise to the Muslim community of an extra holiday to mark the Muslim festival of Eid al-Fitr. Nananum. I was so where Mampanya John Dramani Mahama and Wakano said July was some day decaying. Wabara Sabasan Swaya for Fita, Amagana, you want to me, I ye. I was so your call Manasonia Quadim Como Anra. Yadia Manabo for Como Ababa Sumi. Sadan Krama Kuma Kudumi and Saya Fichashia. Ningana said Jorabara was some Amababia. Adasha Badani Paba said your son, a woman de Bremo Quaya Dimpa. Now your call Manasonia Assembly member your for electoral area. One for Joshua or Furry. I could hear semi Como Ebim. Yara Yamohao. I'm in Pata Wadaro Mamejo. Adachi ye offer come to say. Modaruma, from Anopea, the sea, a radio. I wanna and ra a 2 year, and one, you could tell more. And Chadia, and I'm a Christian or from an apartment cut now. And Chadia, and I'm a Christian who are Macop, the machine. So I want to come her. Omunye baby na honti kan so bebo mama ne kra ampo na obe sabe kom na edin nti mene ayemfofo na ho no edi nkomo e ma yenya baby e ma omo eti omuchi eto yen kakra so a omo so ho no so menya mox outside dan bia ho kem outside dan bia ho menya ma wo mo a ye pay matches tuma ye de e ma wo mo because na e be de kra ampo se nad mo fo kwa betima ma mattress nti de me kan nyina ne currency ye na me frɛ me ma parliament so bona mane enra na ne mantemo ese no na ono so a statement in parliament say e da sisianka ST market no yempe ekwa be fa so a ebetimi aso ano not knowing say na ne mantemo so e dademo a ese pa nti me wie a me frɛ no ebona mane no wade atum se Nyankopɔn ya adoma Saturday obeba form na ya wakɔhwɛ wo mo na at least so leave item kakra ebenya ede ama wo mo no etimi enya ede ama wo mo anopa nso omo sorry me ko na de wo bedie nso ne nyina nso esan edan mia because obie no a odi pin krampo epie fi ne dem ho awe ho sema wo mo ne say nka ye nyina yakɔ enyuma so yi ena ye frɛ ye sɛ ye fie anase ye dem ese nti enyuma odi kɔ adwuma so no saa nyoma na ne sew saa tade na ne sew Bebria omuda omusika eto ho sika ni nyina dia ro sem krampo wo mun say papa bia no akwaji obi contract for electrician no akwaji obi contract 20,000 Ghana cedis eno no pa na akwaji beto wo na wuda okwa adwuma na wia na friend say ne dan na se ama sika na se dure be kwa na ne ye enyem na ye beto buame kakra wo kwaji sika ne baba to dem sanko de kwa obi adwuma me pa chawai electrician and I am on a contract obi so nko wa ni tie emfama no and odi sika no e de ama no se wa register no no de opportunity dem se nke bi ade tia obekọ kru na kwakọ to ho ni o ma no kwa adwuma aba na we akwakwesi enti ano pa ni ko ho no aka aduane o mo bedie enti me ne mpanyimfo nso di nkomo as an assembly member no so me manfo no ho nkire o mo enti de betimi aboa bia no yaye etimi e de aboa wo mo say at least on something so twa mo ho kakra na ina sam kutoa ye ni atua ka Sompa e wo for West electoral area oh na afeti anu no asem ni se ya bapem sesebra ha no monte obi ya nka nad mo mpanyimfo mo hu obi ya nsi bibia nkyere mo so yo amedashe modaroma nad mo fo e wo for municipal enra no esi na mo eba ho but ene de menti o mo nka enra me sai to na mo ka o mo office na ene kro wo mo ni se nadmo a wo ofuriko municipal sebi mesre na maka bentoa krampo mo ni bi eda ho se o mo relief item eni se eda obi wo ka disaster this year e de kwa akwaboa no o mo ni bi eda ho because enra ye ke ka se nko mo bucket o mo mattress krampo nka least o mo bi obetini ada so ana so mo ko gare mpa o betini bia wa ko gare o mo anya bi anfa maye
so ye need to say to aba ente enti MC ni this is for nyina ye yomu nyina e dey den afi ho ofori krom ye nyanya MC enti ebe den say coordinating director of betimi aka say okay wo call mo emoa e dey no dey call mo moa because MC NOS which is the account of the assembly and the MC no so eniwo enti kwa be no be so obe call mo moa enti so far ni dey yenti obi anka apart from member of parliament what say no baba say Saturday nyankopon ya adoma obeba na ya akosi omo ada na nantire de yenti obi anka ya kan nyina honorable for Joshua me assembly member mene na nanom wo na de aboy ho a yeguso a ye boaboa akra just see an more born or quabe so as a sabes and say not more intimi amoa san say woman in your mabia and tia candy among some of the buano I say whatever man say a chair member of parliament nyankopon ya adoma Saturday obedu na nche no ko ye meeting na ye hu sesi and monum ye kwa be fa so ye benya baabia ma o mada permanently na omani entutu enka omonsem because omunso every baabi na abaso mba be bobra na we ababetu omo enti ye wo member of parliament ono so adwene manfo ho no ye be hwe se edan na e bia ye ntimi nsikura mfa ma wo mo but ye benya baabi o mbeda na o masoma adwo o ma ni nyina no ye no mo besia na nanom nso asase na ye o mo dia no ye no mo sia na kwa ye be fa so a ye be pe baabi ama o mada permanently na omo ho ato omo no ye be fa so na yetimi ade aboa na omo bia ne die mu nso no at least esia no omo ni bibia o bedi omo ni sika bia wo mo ntimi as family member no na ese me ko na me ko pemboa na me de bro mo so de be o benya bibi edi ayasemu honorable my fawunsi ebrepam ye basa ba wonche biem why me se me da se pa I was your warrior so ma kire ebusuafo se o madalma obia o tie mo fidikasi ese bia obepse obeboa ofori krom west electoral area noma ato yani nipa makoma ko 70 na enra omo affect wo obobusuafo affect ye nti o madalma obi obekwa emo bia no omra emoa aduanu mo ntade mo bia no omo nkwa emoa na ntimi fan support wo yo honorable das I was your warrior assembly member ya wo for krom west electoral area near ten kan omonya for Joshua ofori ana another was some adankrama akoma kodum yensa ye hye wo ho no ye tese mu amane bono ba bia kwakosie wo church mu kakra ade amaye na nyankopon ye adom abenada ye die ne mu no ana nyankopon ye adom a council of state abato no baba so apamfo ya wo mo kwakoboa na watu aban ne mpanyimfo afo dia fa nioma wodo wa se wormo ye bo my Ghana no ye bato wormo so aba e wo mayimu na wokọ afo mantamu a oro ya wo oche wono na anwanfo empanyifo a wonmo ka bie wo mo ayase papa no wo gina bra ne papa pa se konkoma ne agya na nim ne no chi wo bia no wo ya wo safata se ko ba so ko ginam ade ma hafo mantam no webetumi aboa ama futuo bi ne ade a wasa ban saka no watumi ayo ne saa na se wo hwe wo monyamfo ne moden bo a empanyifo kirem se wo ya assembly member ho ba semfisia no makomako aduasam yenu ntam nie na anya no nko wasanso aba be chairman wompesua no so eno so 30 years mfinsia aduasa enie na awi a kire kura no aba regional chairman ewo NDC amanyoko no mfinsia nwotwe ento wasa modern boni eto nwacha wode ato wode ama party no ana sabapa no bibia no wonmo ese ne ho kwan se okopre council of state a wontumi antu aban afu ebra nananom de wonmo chitaye ema no nana ya osapon akasai ya wo church ensam wono aye Sompa hene ewo enkasem traditional council wono ne gina nanam ayemfo anamu a wakasa ya wosra se owra ya wachirede won mota na chi yipa meka no krese ya chi odizia wo se o se de ma no abofo nyina wo se tie ho ase sanse ofa ya chire hwemode mo a wabo menka se party wo mu nko nye party wo nko na meka ho ase ya chire obi a ahafo obi ni ho a meka se ya chire mo wa no ko bi ni ho mo obi oso obeye owura NDC mu ebesi samre ya chire mo bi o mo se MPP se NDC MPP party bia ya chire yo anya asem okono obebo wo ena mehwe na na mo ntwe ni kwadi a wodi a ya chire obi odi ni kure pa yesa afo hi obi a oka no kure a obetimi aboa ye aboa hafo si enye obi te ya chire hwan biem edimesre se mo dia semu ya ba manimu dia enu kure se me ya sapon a me nka sem so mpa hene akwasi ase so me ne abusuapa yi na me wo ho
asa meka fa ya che nya menua anase mo fasem na abusua se na meka meka se ya che obi a ano che no yane assembly members ne bia wano mo hafo mantamu enso ekasai meka se down to the grassroots I'm say we are juma na chem free be over 30 years a well experienced and endowed person in fact you na assembly members are young ikra no sa kind of relationship no we in term in fact bibia ni na friend na oje so osan so etinetine o kire okwan na obetimi afa so ama wonso ne electric atimi adi nkomo osan so connections enti menim hye sieto aba ema no hye umbra embe council of state member obetimi abo coordinate ama ye so ya hafo yempunti juma ne kwan ye so fa se life wa politics bo dia sama man fie bebrebe o nimde wa ho ba se kasa nimde kasa ede di edomani ma eyeye se afutusem anika bomu no ana ehia o council of state ho se be ya ono so di ni nimde a ewra kolonze Daniel Koko a chere no ba kwa adwuma na ahafo so afa ntu papa efra first no kwa na wo ye asame ma wo hwe nkasam ani krom ha nyina ansa na ye team yeso ye di ye wo ye nipa bia wo do nipa ana sa asem tuwa wo ma wo wa hokeka edi ma wo nipa no asem wato wo no I was sure why assembly members ya wamo awo ahafo mantamu ana yete wamo enken na Ashanti Regional Director de my Electoral Commission Ora Francis Osensia one also the atudwa atrasa nyankropon ya adomo benade di animi Council of State abatu and one more shot sanipa makumako dumienu ya one more jina awa Ashanti mantamu no one more she nyina banam ne kwaso na fenso so wahwe sa NDC amanyoku anasempo ya abatu no mo she nyina no ebetumi akọ kama na ebra Ora Francis osai insia one nsentrofo edi nkomo no say no sen nsem FI let us come here and see no say odami aduma odami edi enu wa 11th of February na ya betu aba na odo edi nkata nti return medino Obviously, it's almost one that I council. I shan't be the meter, a man, be a general. I inform the businessmen, lawyers, journalists like you, your colleagues, and Omaka, and to Council of State, about to be now, and also at the parliamentary and the other presidential. Well, by simple majority, and the United no Lebra winning. No, yes, Council of State, all I took about it. Some of the other Assembly, and which are only dependent on the Assembly or district. And the Ashanti were 43 assemblies, and I thought the previous assembly, the Assembly, 86, a brother, 100% 86 very good. And I'm from electoral college, now much of an anomaly is only pending in the Bakona, as a demand of Council of State. Besides, we know beyond a study or to be a family, and they shall normally be done with the number of this is the CEO or medical now other for the Catholic, now after we got the council house in you can't also and now I say, we are qualified to to some parliament to be qualified and also this is and qualification parliamentary election and now you qualify to is not about the parliament the same way qualify about council and you qualify to parliament as into it is a lot more form also qualify to parliament then as qualify into the rule of the other whether you are A or B or C the rule that if you qualify to become a member of parliament then that you are ready to do or you need to do time like there's a lot of people that man of the next year why you are into parliament you still apply to the LGBT council if you that the age you now if you are this requires on parliament that's what this requires to council the commission say the friend of panel so could say no that's a delegate conference now in the parliament and this is a shot say also anybody to free now the two and the
I was your way as Santa Mantamo Panyapayo Shabato on some so over Francis or say in Sia. Now your woman so near your money bonny yawa and crossing 50 Mantamo. Eric and Nana Quaco D and Como. Amaraboya and Saka free for Timokwa. About 1 person so on 50 Mantamo Echrim. Sir Party Adisham ye no. Youth organizer and a police station secretary Wushia. Tokwa Chanchan wapa Efunyam Womi and Untamwa. Ba konsatia ya kafi wo se kapo sa fa he yankwai na ya man boni Eric anan emoyemu enchimu Eric mahai me so akosia asamo ade na me de emu so pa boyemu ai Eric akosia na gina hinie asa asam no san so akasa wa kire bium me ba to yes to asoma na sene na meka ma ya husemi isi dan kosiada e wo twofra so na MPP amonyoku no ada bebepie mu fifi mantemu a bia ba ko abato a eno eto ja 2024 abato yi omo idi nchu ma emu ye ewe mo pa no so we ma na twofo mo kwa e ka ho dia na se twofo so ana e honom no eye mensini no menka se ne capital me sa sunti no ade a party mpanyinfo no bi free national e bai e say insin konya ya ade potokase me ka na reconciliation meeting no na omo nyina omo ka mutiri mu mpa mo ho na omo nyenti a enam so ma party ni di twa ete sa na no ana ade a abato no iko no wie na kasa no ade a na party ni no mensin no na do na polling station executives ni bi no opportunity no monsa executive constituency executives no say omo na mo so nyoma mo fan to na akomi no ana ma party na di ntwa ete sta edi epia NEC nti da no kosia da na sa meeting e koso no ana ni omo ye ma akwan say odi a emfa na no disem ntu dwade nti a wu ni sa eno ana na so ma fan kweku ba ono kokopie mu e otwofoti no kwa MPP abato MPP amonyoku no ono police station secretary no oma ne nsaso ne okasa ebe sa anyoma ni nyina etuja echire mu se constituency executives no eka ho ana ma asade no me trend sa no omo idi ne no ana ankoye abranche efe no kujude bra dodo na ho come the friend any last two ankoye ne de ana oma ne ho so ne osi abranche a efe no kweku ba osi na su e woni chi atese eno ekoye patade to kogirigidi a eno nam so ma kweku de brai ono etimi he eka Frank kweku ba no oka ne nsa yes ne nsa donkum no okan ni sunfi na eno ana esutimi he eka ya atese obi ni mbedi a ne nsa no nsini no de eka no obi ni mbedi a ewo so oka mene so oka twi eni ono kwa enemimu a emi abanti efe no Frank kweku ba ne nsa no yese ne nsa tia no ba ko ayesi ya eno enam so sene na moje si kam no eni party man na omo no ne hweye ebo na bomu a omo edin kokko pemu twofo plus government hospital ne nyame adom omo ahe etinya so ano a empo enam sayo so asem ne baaye no na ewa se party ne tena se na omo kan mo no he sene Frank kweku ba na kuma isi ejina so na sene empo no ankasa na afa no kwadodo na enti ase no onam soma omo ekokọ report asem no edema police fo no omo pega asem na tebiri asem no ede akọkọpim ewa ndibia ena no pakra na yade a human district court atena asem no so nti asem ne ba ene dodo na de omo no tu nsen ka party nsem de nka bibi se ya ba nkenfa ankọkọ tene mu nyina mu no party payifo no tiremu a enya abanesa ne mu no omo behe na omo atoto enyoma ne ese pata no omo ahwe na omo de atene mu dodo na tiremu a owo se mmra yede mrato se eda na kojude brei mredi no na adisuade edema dodo na mpempi na no omo ya yese amanyosam de yemfa enko asemdi bia no na mra eni ne dintimi ya obusa ya 50 mantem twofoti mo kwa MPP amanyoku ni mu ana emu aye pinso a chese omo yere omo ho ho na sa asem no de akwa court meboa sa pepepe emande human district court omatena atem so a eni omo fi asem no so a omo ka asem na omahwe ede asem no pumesi be ni emese fata no ahwe edi no na yora dabra ya waka wo bi nsai o hanu wanya no hu sanko hu yanka wanka na
Employer the same asem eti abana same obi atu na ogu so no obi atu na ogu so no ama menka se when ya trimu kan ni tibu asase ni bi tibu asase ni bi etan se ohe ekwan nam san se according to Frank Bayi kura na asem a ono meka echimu asem na nkasa na kan no wan shada antene ne nsa wo bi aso san se constituency executives no modoso na se bi asem a okami na who youth organizer mo no waje asem na ma wo na wamu din so na asem a okami na utimiti no nsa bona so no na esa akọ ebibi oho ntino asem ne ba obi atuna no edi ogu abrantie last week kojo de be obi atuna no edi ogu no so ntina nam so ama menka se wabotu kaka esan se sene me asem no bia ya me asem esi akwa koduru akwa wi mu asem bia na ese woni no ho abotu ne mo nya aba akwa di mbran so nsem ntina mbra ana sha ase ni no wasia na edi akire ma wa Eric I was aware man boni Eric and na watu yan krafin fin man temu na se ho so de aboboba ho no no na wo chi mo kakra de ma ye no I was sure you to kwan express na de yakọ yabekwa Canada US UK Holland Australia New Zealand Germany na mia ya wodo kaka ho a na express group one ma dawro manti yabekwa na yasanso akobie mo so kwa akosua de wokwa ya juma na aya scholarship bi na wo pe visa na yemo ama won sanka ticketing tour holidays kwana express group for wo no mo akoma se wo wa asafule ba run about Accra obehu wo mo Kanashi first light 0249 000448 0249 000448 Mizo ana 5G enie aya no de awodin wo matia pogena na so when you be a babu ye papa ma wo do me nu ya miss fruit and your mango de ho no ye mizo 5G ni de gina brane wo kwa hwon vaccine junction abanya ndo so pom no watu 3 herbal center ne ya 3 aqua capsules when ya kokoma seta dro no etu sisi ade kokwa na sa yam tim no wase ababua wo kwalena keba dan herba misty anasa pedank no aye me ya wodo abanya bi no wato anasa fry na pandodo mu 2 hours 0546 107 0546 107 siataka yade no emu anu ye nyina ya 21st clinical e wona adokota former power obehwehwe wo nipadua nim na wo siataka no watu ase branches ne doso e 15 ne atwei kuma so wo show overseas junction wo ben alpha radio obo second quarters Accra wo wadome market afa sunyane nkranza tachiman 0540 311 0540 311 yaso de koda no aya no wasa scan biem ubenya life and colored wo honom no wasa so ahweye aya Sompa TV ebemu akatua paye pana cloud internet nso waboa wa ma internet sam no agina so 24/7 entertain kwantwitwini mu ebegina so se kire ben wasa wifi CCTV camera may install bin fama digital security locks and now web hosting nyina no da cloud for wa mabam ye top high one love FM edi anhwani mu 0202 699 110 0202 699 110 I was saying nyina so na ye ho tew emfamra sisia First clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa biblim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wetimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke so de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert Introducing
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FU approved. Brakasa ye duabon waso a de dwumedi wo ni pedwe biara pomden ene na brabo mu hiye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi ti se korunsusu a abonyono media akeka ho kra enyenunu ahodo a ekwa anim yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi ni pedwa na ba kwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma ba ko feduane anopa ne enumre anafa enkunate de ma ba ko woni sushie yeti anopani enumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ni Heroes Heba Accra Okechi Drugly Dani Heba Umase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunyane Kashenkari Supermarket Asantwa Heba ni Abibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufon fre 0550 19 15-14. Prekese powder. Aduane san ye dru. FD ahwehwe sankra to mu agi atum. Hey sewa, me hu acho. Me na no me bisa kwa so kwa brochu. Kwaku, afraid of me ko. Me kat akrani. Eh, ani me ma connection man for den kofo sika aduane no yen che ndi musa no. Oh, Express Group adornment. Akwento ayo for. Opese otu kwan kosua de a. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit and so on. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. Mo abu person me to kwan koye ejuma so. Obet me de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor roundabout Accra so Amu Nation First Light, Tama Amu Community 18 Lashabi Girl Filling Station. Promo Ahmad Shofo so 055-555-0067 and 0249-000448. Sompa TV, Emma Akitiapa. Emma Akitiapa, Ampa, I will say it to her and some no so. Now, no, some Johnny, you was until Chem North about 1 person so. When my for a kwame from Pong, Papa or call my soldier fear, Saquantan Korea, walk up your bidia boat, name Russia, with your fopa. Now, a bram soldier friend, not that one more quasitana. Now, one more Sergeant General my gun and one Shamra, yeah, but boy, may you know. And now, when you're for sorry, Jenna, yes, sir, Wakasa. Now, was sorry and Wababa Chirasa, what dear, as a mio way I can achieve. And now, Nemo forces in the Muse. As I touch you, Cassano, what a pa, a bube, a canning in our womb. And tis sunny by an amount for better say. Now about one of dear war can't Cassano Mohunu, a munche munti. Was the speaker, sir, as some no can achieve. As Antaka Sam will be at your now, woman, a quanian yet, Potocas a chica say. Warugu one more wasako, Emma, na a 1 more year and Nika and Yakono. A brown one young for a kwame from Pong. Was sorry and Wakasano. I was Yami in Tibira. Right, Mr. Speaker, didn't come at that Uniaba a year, Felicia a J, Sir or day, and some here we are to ja. Now, Kakra me person me can. Eye yakwan enye dodona enye ewo Ghana ha na fe ye street light ye ma me no e ka bebre e fa tourism ho ye nim sene tourism eboa krubia sene itimide sika eba ema economy no emu epija now me fa kwanya we so no masa atwe aban na dwen asi say ye na nim say your vice president ye maame Jane Nana Opoku oye oba na ya na etode bia ya sefem say won number bi to say East Legon ene mia bibre a hu ye nuanom ma sene omo asalai e wo kwan ho a ya na ya de ya sefem
I will say ideas from way I Asante Achim North. Mrasha Bejani, what my for him kwame from pon. And yet, sir, walk a tree cassa, a warm Rasha Bejafia no. Rasha Jafon also tina say, Emma and Rao Maho a nikan yipa. Ya kwa banahiri krom eno wa hafu no south east mensin mu wasante mantemu na adehye ya warum na esuin epam wade afra ban watchra se Ti omane de tu omo ho so se ombebo afode kakra na omapija school ni ti omane ye hyehyɛ agusu kakra nso so ahode ni ho ye gusu kakra ene se wode be to ye wa kane ne ni ha no so aye haw ema mrantie ne mmaba bebiri aye wadwen se kane ni ha de ombekɔ kuro katie mu amakopa bibi pa ye ye kwan so enye se kwanya obeyere na watena ha ohia bibi se obekɔ kuro ma ontimi nkɔ emba enti edun su tobira nsu timi to na yiri afa babia woni babia I was aware this year be ya a war banahini krom ni yete woman kana no watch no assembly member ya ho when wonya for dauda you receive one so akasa kakra enti sa o se sibe yakobi ene ne nkeka ho ho nso akwan no the same thing ensuo nso aye nom no eho den ebi banahini pese na nkasa na ensuo ho no me ba ko na ehuna gumu a asai assembly man many peace ya ene wa be MP ekoboa ma etu boho ho no ma esombo 35,000 nkan sika 300 million edema wo mo ba no kra no still na 40 ye dey e wo mo bebrebe aye the struggle oko e ho no ma this year omo control BC no me nipa du mienu obia passe e enya prempe college e enya ya santua girls ena ade ba ko he structure mo franity association dia if say e na ano edi nti ye be sere ne say nka ban be boy na yenhwe na yintimi emboa ya boadi ene ne important ba na hene adense na yene ayeti ho no nso yenso yintimi entwitwa ye ho kakra na ono ma no msase yese ho enka ho I was aware assembly member ya war banahini krom ni yete ne kan no one wonya for dauda you receive yanyana we so na yon fan sam no nyina ensi Koko Africa Jando ya Grace akosia somo abuze the caption man ora Asante abo benedict da munyina amose mesom da kasia boy soma no medin ene akosia ajewa akwade aboaten ebeso ya so akosom pankomo etoso